Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kajing kadukam kadujam hakajala Meghalaya bro kawai kalanang sakhi hakabalak ta'ro ikisamla watkam wajam. Hakajing yo jing tip jang ulat patai kubor nakalyang ju Antor News ya kajing poi ban thepkam kisamla watkam hakatanat MEECL kabadon halum jingshai head office Chilong. Lasyam bakinong one apply kilawan nakaleng kari kasi jantia laino tang Nagaro Hills. Nakalyang kakong BCMli Joint Secretary katanat penmi boarding ilaya tu bahaka MEECL kalakot application ni kisamla watkam bantre ya kakam joint data account hakil live hundru tali ki post kabadai ka contractual basis kabashisnam hakajing ya keren hakilat patai kubor. Kakong BCMli kalaya tu syusyuru bakla pelaj ki post balalaj jongka MEECL haka contractual basis namar katanat kaladon jinge akapla pisa tengka bat omla ban penlong permanent post hakajing pelaj kubor ya ki post balaj labu haka website jengka sorkar ya kabaki samla watkam kilawan apply bej tang hakasngi ya kaba omdon kam tho exam bat lashim da ka personal interview laya tu gite ki officer katanat ke bla pelaj ban penbena ya kam balaj kalayat katkum kajing tha jong kaying bishar ka Meghalaya ka high court ban board ya ka reservation seat laya tu ka kong BCMli Joint Secretary ka MEECL don na pedeng ki samla watkam kila poi ka office ray kam ka MEECL ka badon hapo lum jingshai nadu ka san shiteng men step tang yo kam klem ken ya ka jingdu jingyo hakaba ki samla ki poi da ka pheu hajar ngut hakate gasngi shushu nakalyang chung o Antor News ulayo banya kren bat ki samla watkam bawan apply kilaya turu namar ka jingkar du kam kardu jam hakini kisngi kala nangjur ban nang jelai hadu kata-kata dalam korba tengah sa samar bisu saya akan post ni lap ni bakal Meghalaya portal ni online thì tập thì sao ingin berkam siu ai kini ka work interview hi thì sao iwan hande ka tak sini after ki atau Julai kontai ni tambahkan ni kadi ka post kontraktual pagare nak kontraktual ni ti kai ka pelong ipi ba pinjebe hadu ka ni batang ka post tang lai pun tuli kiwan apply de ki hajar bisa baru hi baru untai be kwa hi kam hi de bisa kwa banyak kwa banyak nang hi banyak kiu kan ni ka organisasi ni kan ni ka PSU kan ni ka PSL hi apa pi pitip mo ba la se haki semla ki dan bun kelat kenti ki ban yok jam kam de tang ka kam sarkar hatu kai ki tu juk pi kwa tang be tang ka sarkar ne kui kelat ki no kan no kamu kan de ka kam hi ang ka jing medang halang ka jing kristen kang la de kan pan te ya pan kamai pan de nak kam ka di lang ni kam du ki de ki pan te i ben banyak ha ya ka jing em jong ni pan kio hatu kemda se ban le de kui kum ki kam lojong se ban seng ya kata ru la persang hi kan bala ni nadu kan uji la poi hene ini apa pra baje yang lain YouTube ekateng yang pi wan apply kam ni ka post you kadika permanent post na kontraktual nakong kerten nga de district sedap na Vasintia Hill district so nga tap ini kamu diga junior accountant de yang kata kereta kontraktual kita according to the mention how to ka advertisement kita kontraktual 1 year men pio jitip bakalat kan ni ka post gajing tip menjo ngadang dang mitas nabi dan perlu sharing na pi apply men no apply kini kami apply nomor ki shupap kami work interview hab ban tap no dekat standard form sus ben nomentahi tika ki le interview nomentahi sini de mentah-mentah ni kila ai interview no ha tamentahi sini lebat bat form bat interview tamentahi sini hang ni interview pi ka long lo interview ka kuit ke suban em ka kuit ni nomor pi don jing kerman ha gen don jing kerman gen yo dai pitip bagani post ka dan tang lai pun tu li post
auto ka alberta sudah dimension kita 8 pos mentau ini kali ya baru ke tang tahi Kung kelak punya tu kendiat ini kejing wan apply kam ki samla dari di ko hajarun. Kamu tu dia ki post lah punya tu ke ki nom jong ka department ba apply ini ki post. Kipus kidan lai pun riu kali. Te nama ba at present ka MECL ka ka financial crisis. Te ngimban si bangin hab sule ya kini ka recruitment on a contractual basis. Na kini ka kontraktual ka di ka anusnam. Ya kini initially kan lo for 90 days sama likely to be extended long extend gin man bakut ka to ka no initially it was for 90 days. Te dah hadir nang tu tingi angin penlong no she's nem. Ki kriteria jong kini ka post ba bun kena ba apply. Ki kriteria. Di BCom, MCom, ki BBA, MBA with financial accounting no. Then BSc, BA with maths. Dia habis buat kini ki post ba kibala kredit hatu ki kami bagi ban punya ini di safil dari office ne. Wherever duna hang tang in hap tap. Ke long mostly ke long ke kam accounts me. Atau kini kadai tang kamdon ki electrical ni ki technician kamdon. Nama ka advertisement hi ngila specify bagian ni BCom saneng, then BA BSc with maths, statistics and BBA MBA. Dah kisah mencuat ada nom kini ki post ba apply tu. Oh, temen saya kalau on regular basis di hak itu kipuar kadang daga routine interview nama bah kalau regular post habis tu hiam di la screen lupa naga routine test then only ki sepenlong ke personal interview. Balik ka ai ka pelong ipi ba pelong tong bondi but apply but interview ha ko jujuk asli. Aka walk in interview tu usually kalau ta haki we department suruh. Ni kumalong ni mantai kibdan bilo ang palutan setengah step. Dah kisah setengah. Hatu company jar mo yaki kena ba dia piro kinong penyai. Ni dekat baki dangdon dengan hap song bet. Nomor men haga tayo ngidang wana po Garu Hills ru ngidap posting. Jokom dan ka jing banwan register lupa sisngi. Em hantatin ong su kum ka walk in interview. Jaka kai ka khubur jum pi padam taki samla si ki bawan apply kam hadukan ani ki labun pala ba pati kudu kamenta. Kai khubur pi kum ki no penya ha ni office. Kawai ke advice ke bangan ai ki kalau bah they should come prepared. Namar hang dia ngila yadap gomesis pa and most of them ki claim long prepared tang ka general knowledge sama kli tang ka bah po ka ri la jong ru bun ki bam tip. Everybody should come prepared. Atau kena ka yak ka kum ka submission no. Actually kadon ka notification apa government by ki contractual basis kan mulai dekat reservation policy henry ngilai order dekat authority jungi bangin follow ya ke reservation policy. Dan film itu content to people. Kong di seimli. Ibat